lucha cubo tinco lucha. Se você classificar pra Shelo, E tem vitória cubo tinco logra mi show. se você classificar pra Shelo, E tem vida cubo tinco viva. se você classificar pra Shelo, Pensei, Dios classificação, padure nesse nenhum decepção. E la traumação, padure nesse nenhum decisão. pero cada quem para mes, mester tu mana mes decisão. Pero cada quem tá na mes, mester tu mana mes decisão. A mim pa mim mes, a vou pa vou mes, é pa su mes, mester tu mana decisão. A mim pa mim mes, a vou pa vou mes, é pa su mes, mester tu mana decisão. No la haga nada, no 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 nada, nada trobavo, escolhe pa Deus. No la haga nada, no 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 nada, nada trobavo, escolhe pa Deus. Tem prueba cubo tinco passar. Se você classificar pra Shelo, Tem lucha cubo tinco lucha. se você classificar pra Shelo, Tem vitória cubo tinco logra mi ruma. porque classificar pra Shelo, Tem vida cubo tinco viva. se você classificar pra Shelo, Pensei, Deus classificação, padure nesse nenhum decepção. E la traumação, padure nesse nenhum decisão. pero cada quem para mes, mester tu mana mes decisão. Pero cada quem tá na mes, mester tu mana mes decisão. A mim pa mim mes, a vou pa vou mes, é pa su mes, mester tu mana decisão. A mim pa mim mes, a vou pa vou mes, é pa su mes, mester tu mana decisão. No haga nada, no 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 nada, nada trobavo, escolhe pa Deus. No haga nada, no 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 nada, nada trobavo, escolhe pa Deus. Metí versículo padre chavo veis. Juan 3, versículo 16. Pa sobra Dios estima mundo así na tanto. Ela manda seu único yo. Pa tu restante ta confiar en Él. No vai perder, pero hay a vida eterna. Palabra de Dios te alegraba el corazón. Palabra de Dios te alegra o coração. Sí, palabra de Dios te la cabo sin ti bubo. Palabra de Dios te alegra o coração. Forti Génesis de revelación. Palabra de Dios te alegra o coração. Palabra de Dios te alegraba el corazón. Palabra de Dios te alegra o coração. Esta manera ella me tu porta será. Palabra de Dios te alegra o coração. Esta manera si mía te mostra plantar. Palabra de Dios te alegra o coração. Ay, la misma copia, luz para camina. Palabra de Dios te alegra o coração. Sí, palabra de Dios te alegraba el corazón. Palabra de Dios te alegra o coração. Esta más carpitos para ti dos pilas. Palabra de Dios te alegra o coração. Palabra de Dios te alegraba el corazón. La capitán de vos hace un sonido gozoso en el lugar aquí. Metí versículo para chavo veis. Juan 3, versículo 16. Pa sobra Dios estima mundo así na tanto. Ela manda su único yo. Pa tu restante ta confiar en Él. No vai perder, pero hay a vida eterna. Palabra de Dios te alegraba el corazón. Palabra de Dios te alegra o coração. Sí, palabra de Dios te la cabo sin ti mucha Palabra de Dios te alegra o coração. La pipa popía, luz para camina. Palabra de Dios te alegra o coração. Esta manera ella me tu porta será. Palabra de Dios te alegra o coração. Esta manera si mía te mostra plantar. Palabra de Dios te alegra o coração. Sí, palabra de Dios te alegraba el corazón. Palabra de Dios te alegra o coração. Palabra de Dios te alegraba el corazón. Palabra de Dios te alegra o coração. Alegramos del Señor. Pa Colombia. Esse aqui estava o programa Começava o Dia com o Senhor.
Di Luna pa viernes, di Jesunor pa unor, aquí na bo Radio Aroma Natural. Sintonizanos asina recibi bo bendición pa medio di cantica ng Kristiyang mensaje, oración, saludos, felicitación y hopi mas. Bo dia carga ko bendición ta comienza aquí na Radio Aroma Natural. Señor, en ti yo esperaré. Señor, y a tu voz escucharé. Señor, enséñame a vivir y con tu amor, tu paz sentir. Me entrego hoy en tu misericordia. En ti yo esperaré. Señor, y a tu voz escucharé. Señor, enséñame a vivir y con tu amor, tu paz sentir. Me entrego hoy en tu misericordia. Enséñame cómo te puedo seguir. Enséñame. Me diste pan para comer, me diste con amor tu agua a beber. Enséñame. Enséñame cómo te debo seguir. Tú me llamaste hacia ti.
Aleluya. Senhor, danke babomor, danke bom dia mas, danke pejaweb sa aqui. Que nos mabisa tekin ang bayuda nos. Glorificasi abo nomber. Ribatur nomber tata pa sobraba te governo, ribatur governo, no te autoridad pa igualabo. Dios Todo-Poderoso, danke pe mainta aqui, mita pedi po pa bendisyona cada kasi família, cada um kuta ding sintonia. Esunang ko ta kumpli ko ng deber laboral, otro ko ta preparando na mes pesaki. Ko abo kumpanya cada um de nós ribidi ki bendisyona, esunang ko ta basic tata, ta deng orasyon, deng ora na aki, ko abo escucha ng petisyon. Itata ko abo yuda nang pasali for di pregunta ng kunanting tata. Esunang ko sa kebrante salud, sana nang libera nang, esunang kaperda, sirkeri, abo yan, kada ba siya presenta, konsela, esunang ko sin consuelo. Señor Agabo Paz, reina, din cada un de nos corazonang. Turis sa kimita pitibo, de nombre de Cristo Jesus. Amen y amen. Más música. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en
Y siya nang moro buen dia, bendisyong mitay, Felicia Web, sim. Miami de um apuro, sim, mas agora nós timbay mark mainti, sim, cosa lopong becha de hands, pero nós corriga na tempo, danke Dios, sim, cumpliendo com tu regla de tráfico, sim. Mita contento ko Diyos sa permiti mi yega na tempo talk pasina mi por komisan de me hera mano mensaje bisa mo sa mi talat pero danke Diyos sa coopera Diyos sa ayudami si Diyos sa grande bendición pa cada casa y familia pa mitong ko su placer tremendo di por sirvi sa nang for Diyo aqui Diyos honor vai buscar honor y merdia kora mo e programa aqui komisan dia novo ko Senhor tom programa ko abo junto ko ami nos turo junto ta hal sa nombre iba tu nombre de Cristo Rey Jesús, así na duna Dios de gloria que eso merece. ¿Ok? Quer decir di un tami programa, nos programa, especialmente para vos nos sigue que saque. Más música. Sigur. Visto rin mo solo siya ng 17 minuti acabamos ting pasado de som aqui dentro estúdio de Rádio Aroma Natural.
Nos queremos un día. Bendición que va especialmente para nuestro rumang. Sí, sí, sí. Nuestro rumang estima Amareli Sazet. Sí, promete que también algo sume cerca de nosotros aquí. A ver, bendición también para nos Joanne. Joanne, just bendicionamos ricamente. Contente sa que también bendición también para Dairin. Maar buen día, bendición también para Owen. Y también, lógicamente, Peñeto nan. Just bendicionamos nang ricamente. Meti un bonita canción sinigi ko mi selecta. Ita ba especialmente pabus ng awi mainta. Sí, mita papyurato mas ya mita dun yung chance di regla su mes. Untigi, sí. Ito tiki, sí. Ela decidi, la tende mita ba bisin cos, ela decidi di load su mes up. Especialmente pa Amarellis mirumang stima, Amarellis Azet. Ita, logicamente pa Joanne, Dairin y Owen. Logicamente, mi poluwi da inyeto na nabuso tanana po ni Omahari. Sí. Pone Omahari. Bendición. El cielo declara la gloria del que resucitó. ¿Quién se compara a la belleza del Señor? El cielo declara. El cielo declara la gloria del que resucitó. ¿Quién se compara? ¿Quién se compara a la belleza del Señor? Por siempre tú serás el Cordero de Dios.
Sigur. El Cordero de Dios. Tremendo canción también. Ribe me entrevista, ribe nos lo siya menos di 24 minutos pasado de Jesung. Aquí en studio di Radio Aroma Natural. Ano mi papelito ta, sí. Tante Sharin também com mi papelito. Nos queremos mandar un saludo que também especialmente também pa Nelly, Janelli, Leoneta, ven clar, bendición para su casa y familia completo, un feliz mañana carga que cos ng bong, que Dios tin pa ofrecer pa bustang, bendición lógicamente también pa Abigail, pa Esther, kung Merari, sí, Merari, bailan ta Esther, tingko lang ta pa ba isko, en gusto lang ta mañana, no? Aha, bailan te pa me, pidi mamo un glass de agua frío, pa bu bebe, no, pa bu pa siya riba Esther, bailan ta. Bendición para casa y familia completa. Nos queremos mandar un buen día. Bendición también para Pastor Franco Marchena. Bendición también lógicamente nos queremos mandar también para Stephanie. Y también Giangelo Cuginelli. Dios bendicionamos también ribedush di aqui. Un gozo, un placer tremendo di saco você tem. Bendición también para congregación también di Eporta en Santa Cruz 76 Bay. Riba Subway. Especialmente para vos nang canción aquí. Más música. Jesús, toda la tierra recuerda su poder. Jesús, por lo que hacía en Jerusalén, aunque 2000 años hacen ya que él se marchó de aquí, el universo entero habla hoy de él, de cuando a Lázaro resucitó después de 4 días de muerto. La hija de Jairo con poder le dijo: levántate. El nombre de Jesús
Essa aqui tá o programa começava o dia com o Senhor. De Jaluna para Javierne, de Jesunor para Unor, aqui na Rádio Aroma Natural. Sintonizanos assim na recebi boa bendição para meio de cantica ng Cristiang mensahe, oração, saludos, felicitação e hope mas. Bo dia carga com bendição tá começar aqui na Rádio Aroma Natural. Power Talk by Yos. Un programa cargado con información y tópico interesante. Por intercambiar vía multimedia manera Instagram, YouTube, Facebook y WhatsApp. Lógicamente por llamarnos también a teléfono 06 20 89 83 18. Sintonizanos tour ya webs anoche de Shetor pa Nuevo na Radio Aroma Natural via basilachel.com. Radio Nandi Corsao / Radio Aroma Natural. Más información, síguenos vía Power Talk by Yos. E chorang nós seguir com mais aqui também, sim. Riba é dushi dia aqui com tá Jawebs. Jawebs avete 18, sim? Avete 18, sim. Bendição, sim. Já acaba nos ting din studio, echaram vistazo riba nos logiki. Já acaba nos ting 28 minutos. Promeco 12, sim. May ronda me calentando den bullpen, sim. Mi mati, mi brother, mi rumang, mi tuko. Sim. Pero tiyor tarang kami oreya si, mita bibisa mi kasari ba je si, mayroon tarang kami oreya si, bendición misti me hombre ki mundo si, Dios pone de mi caminda y seguro con meta tremendo, seguro, Dios bendición ricamente, mira aquí, nos queremos saludo también para Mimi no es bolo. Mimi Sukay casi familia si Cooks, sí, bendición para Erwin, bendición también para Raven, Remina. Pa gefeliciteerd met je dokterassistent. Oké, ja. Welke praktijk? Kom. Zeg me maar. Je werkt thuis. Nee. Ja, dan moet je mama vaccineren maar. 3 maal vaccineren mama. Ja. Ben ik zo'n propositour. Dus ik kan me dat moet saluden. Zie. Kuta ba specialmente ta me hinta. Pa Marlene y Abelardo. Anthony, just mencionando. Mayroong call naman na Amanda come po bise cose si però mi pare cose che urato si posso deve cansarmi che si nang Amanda pami ave mainta con nanta sige programa come sa un dia novo si un television wall to wall sina grandi anto nanta si internet ma ne dos turtle dive di light television well si Anto nada bisa sere bota papi pero nos ta mirabo. Assim na nos ta bay pilante. Tami na kotomera ki. Si. Malenta mirami. Tami na kotomer. Si kotomer. Si. Brandaris. Mira Brandaris ki. Si. Teki. Brandaris. Bendición pa Abelardo da mi familia ng tour. Si. Specialmente pa bos ng meeting e bonita canción que vos escuches aquí. Está bonita, ¿no? Más música. Veneras aquel lo mi que subí más alto con mi por mi que miraba Angela Paposo y halaba de show a mí Time se hardiba Señor Mi time se hardiba Mi tata Mi chiquito Turco atrás
estima pasó, sombra bota mi gran amor, haz un milagro de mí, renta de mi gas, renta de mi vida, cambia tu mi estructura, sana tu mi herida, señale de voz santidad, mi que estima pasó, sombra bota mi gran amor, haz un milagro de mí. No eras aquel, lo mi Jesús, más alto.
bonita canción, 30 de mi casa, 30 de mi vida. Cambia mi estructura, sí. Bonita canción, la mira, nos estimamos. Nos son canciones que también cerca Genelli. La nos mira aquí, sí, la mano una canción para nos, pero ya nos mano un solicitante. Nos tiene que también la melesa aquí, sí. Mora, buen día, sí, bendición. Me quiere manda un saludo. Sí, la mi mira aquí, sí, la mi pone que se te enviaba, está papi cuine, pero nanta miraban, te like. Pero me tengo mira en otro screen aquí, sí. Tiene 3 screen, entonces, me tengo mira en un camino con mi polesa, con aquí, sí. Me quiere manda un saludos para mi casa, Rocha. Y mi yunang special pa mi yu Marshall ko ayera. Si 24 años, sí. Mi que manda felicitación. Pa bien pa Marshall. Entonces, mi no es bolo. Rafi, así que si no está bien pelón. Bendición pa bukasi fui contente sa ku. Turco está netas. Sí, entonces no estoy con topa. Abo gusto come? Abo también gusto come, Rafi? Bunta mustra. No, no está fexo cos. Sí, Dios bendicionar Rafi, Pauleta, Rocha, bendición para Ture Yun. Me te corre, hombre, mucho buena si me te corre. Me te corre, Leroy Marshall, ku. Te? Me te nombre mucho de mi boca, me inta. Sí. Me te baby. Bendición, especialmente para vosotros turistas. Nós temos também uma bendição, lá me mira aqui, sim, lá me mira aqui, me dá uma bendição especial para Esther, pessoal. Está assim seu esforço para lá, fez sonho. Esther, te estimamos, Deus bendicionar ricamente, especialmente para a canção aqui. Mais música. Sin ti, mi vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti, si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré, Jehová? Sin ti, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová? Sin ti, si tú eres... Ei, me pare canção aqui, sim. Mesora, mas sim, esse que Feliciano Piloto, sim, porque papi bota para canção, sim. É cantica especial aqui, sim. Esta especial para mi princesa Esther, ok? Especialmente para Esther aí na Aruba, sim. Meisha, tio estimavo machopi mes. Me estima outro não também. Pero tio di e canción aqui, tio também especialmente para tio no que tende, tio no que mira. Então se mama bisabo algo, assim a luz, bel tio. Bisa mama, bel tio para me, cubo telefone. Bom? Ok, especialmente para Esther. Mais música. Siento
sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti la vida es nada y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Tú eres el fuego que me quema. Quiero estar más cerca de ti, Señor, más cerca de ti. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo.
y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma. Queremos estar más cerca de ti, más cerca de ti. Sentirte más profundamente, Señor. Oh Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Bonita canción, ¿A dónde iré sin ti? Kasatrese, kumina pa mi kasi. Sino saya, coffee to lebong. Ow! Maki mamang!
Casa 13 coffee pa mi. Di mi diretti da. Assim na bom é que mi. Então tu bisa mi diretti. Não se soro pa mi si. Danke Dusi. Minta bebe coffee mas. Minta kita smaak sabor. Silas perché me un saludo special para nos mama Ivy. Bendición para mi mama Ivy. Bendición, sí, un bendición especial. Papa, stop. Papa, ta parti con mama. Of mi mesta bin partje. Ok? Minta bisa nada ma. Me want tete. Ok? Shareska. Vos me un favor? Atende para mí. Bueno, ta entremete. Sí, ta bom verdad. Sí, sí. Ora com mama com tata tá dentro assunto you que da Misti, me tá tingani que papa abraça, mama abraça, mas me tem conta com regra. Sim, pero me tá vai visitar assim, não vai sentar dentro com papa. Sim, me tá vai conta, vai turf af. Sim, quanto rate para sentar quieto, se es coi mala mucha. Não, mama, ai. Bendição para mi papa, bendição para mi princesa herdeira Shareska. Nós queremos mandar uma bendição que também especialmente também para Juni e também Marcelo. Bendição também nós queremos mandar para Nando, Cassi família também para e também para Kilian. Bom dia, bendição também para Ronche como galing na Bonaire. Deus bendicionamos ng turno. Mitigas yung especialmente, claro que tá para mama, vetasi, pero sobra família por gostar. Papa vai comer, lego mai, no discutir com mi mamici. Bota pa mi bira tristo. Si? A bota funge ako plain. Essa aí, funge blanco. Mi também gusto funge blanco. Mi salo me pone funge blanco. Love you, I love you. Mama, escucha isso aqui. Mas música. Dios.
Essa kita bo programa começava o dia com o Senhor. De jaluna pa jabiarne de jesunor pa unor aqui na bo Radio Aroma Natural. Sintonizanos asina recebi bo bendición pa medio de cantica ng Cristiang mensaje, oración, saludos, felicitación y hopi mas. Bo dia carga ko bendición ta comienza aquí na Radio Aroma Natural. Por el prueba na mi vida presentar, si no permuta mi tambalear, ta manera mi mira luz más día y mi no a sobrar fuerza más, no mi no entregar. Power Talk by Yos. Un programa cargado con información y tópico interesante. Por intercambiar vía multimedia manera Instagram, YouTube, Facebook y WhatsApp. Lógicamente por llamarnos también a teléfono 06 20 89 83 18. Sintonizanos tour ya webs anoche de Shetor pa Nuevo na Radio Aroma Natural via basilachel.com. Radio Nandi Corsao / Radio Aroma Natural. Más información, síguenos vía Power Talk by Yos. Na continuación, mensaje de día. Oyente, un feliz día. Danke di permitirme receber un otro mensaje de día. Si motivo Bible ave me hinta junto cubo, lo me que lesa junto cubo el texto principal de ave me hinta. Y ese está Marco capítulo 10, comenzando en versículo 46. Marco capítulo 10, comenzando en versículo 46. E a mim então que para que tu na um tema mais simples. Kiko boque para Cristo hasipavo. Nós boqueia continuamente. Deus não te ajuda-me. Então para que tu para Deus. Deus ajuda-me e um sabe que é mais de direção de Deus. Pero, vou avisar a Deus exatamente o que eu quero dizer? Deus conhece toda nossa necessidade na cama. Isso é a verdade. Pero nós também está duidelijk na dizer qual é a necessidade mais urgente que nós queremos para ajudar-nos com ele. Nós precisamos duidelijk. E se é duidelijk dat een action. E nós precisamos de ação para Deus por começar a mover. Dat algo que me dice diferente via, se ação de nos banda, Deus não pode mover. Senhor, com confiança está aparecer diante de seu trono. Na nome de cada oyente, me agradecido para o dia novo. Danke de ayuda nos com vida. Danke também para a graça e para a misericórdia de nossa vida. Me pedimos para abençoar cada casa e cada vida de cada oyente de mensagem de áudio. Bendicionar-me no mancete que sua casa. Fortalecer cada com a mistério de força. Provenir em cada casa e cada vida. E Senhor, me está pedindo para mover poderosamente através de mensagem aqui e revelar a nós a palavra, dando-nos sabedoria e compreendimento de a palavra. Toca cada oyente e trazer avivamento de nosso coração. E me está pedindo sanação completa para estar com a mano. Kita tresenang dilante di trono. Hasil milagre de nossa vida. Hasinang testigo de tua glória e gran poder. De em nome de Cristo Jesus. Amém.
De los textos principais de Avimehinta, nos lesa tocante de um homem ciego. É um homem aqui não estava consciente que Jesus também passa caminho estava. É um homem aqui não a preparar para sim dia e para Jesus. Jesus estava orando cava de seu pueblo, quizás estava inteiro dia não cava. Pero a hora que Jesus está a ponto de vai a trobe, é um homem aqui a reparar que Jesus está em sua cercania. É hora de realizar que está agora ou nunca, perde ou gana. É realizar é hora que está agora, está em momento. É lá que tu cos para banda para por vir em contato com Jesus. Para por dizer lo qual é que de Jesus. Jesus está trabalhando caba por a chance aqui é homem aqui no que perde. E então como se chama Jesus de inteira massa. E então como se chama mais duro, para é lo que perde a chance aqui. E tem que Jesus sabe de sua necessidade. Marcos capítulo 10, começando no versículo 46. Nang adrenta Jerico está Jesus com seus discípulos. Depois, ora Jesus e discípulos em uma multitud grande que estava da seguir, estava também. Um homem cego chamado Bartimeu, e de Timeu, estava sentado canto de caminho para pedir limosna. Ora Bartimeu atende que estava Jesus de Nazaré, ela começa a gritar: Jesus, filho de David, tenha misericórdia de mim. O gente arrouse, disse que era quieto. Mas ela grita mais duro ainda: Filho de David, tenha misericórdia de mim. Vamos para quieto aqui na orado. Aqui nós lemos algo que está passando bem. Bartimeu também é momento em busca de Jesus. Tem uma multitud. A multitud está estorbo. Nada estrobe e também grita para chamar Jesus, para falar Jesus sua atenção. Para Jesus para pôr atenção na sua necessidade. E que é massa ta hasi, é massa ta rause, bise para esse na sua boca. Nada estrobande para chegar cerca. Então, essa aqui é o que passa na vida diária também. Ora, vou decidir de vai buscar Deus, não vou hanhabo com a coisa aqui. Porta, bom amigo não. Porta ainda não desconheci. Porta, bom mesmo família não, com ignorante com nanta, no purva de estrobabo, chega cerca de Deus. Se você não está forte, se você está débil, não lo logra também. Essa aqui está conta para cristiano também. Como cristiano, também você pode ir com estorbo, ora você está buscando para chegar mais cerca de Deus. Então, você é malvado por usar hasta outro cristiano para trobar de chegar mais cerca. Pensei, a mim hinta, bom, se tem bom claro na vista, Kiko buque de Cristo Jesus. Se você não tem esse claro para bom mês, não vou trompecar e pia com nada saca pau. Porque você não está mirando. Pero Bartimeu, nada bisepa que era quieto, nada zundri, nada rose, mal de rose, pero esta halsa su voz llama Jesus e nossa igreja, Jesus a queda para Ibiza, llame pa.
E ainda não ayama e ciego e biche ânimo, lanta riba, eta yamabo. E ciego atira su manta lumbanda, bula lanta e vai ser que Jesus. Jesus apuntre, Kiko boque pa mi hasipau. Kiko boque pa mi hasipau. Bartimeo a contestar, Maestro, lagami mira a trove. Vai numa, Jesus avise, bo fé de mim a salvar. Mesora é ciego Bartimeo a mira a trove e ela sigue tras de Jesus. Jesus apunta a Bartimeo, Kiko boque pa me asipau. Kiko boque. E Bartimeo atuneu contesta, Maestro, lagami mira a trove. A me hinta é importante para nós saber da Kiko nos que de Cristo Jesus. É momento que você está aqui porque de Cristo Jesus está para sobre esta bíblia de meu coração, para sobre esta bíblia de boa fé, para sobre esta bíblia de confiança que você está pondo em Cristo Jesus, para sobre você é coisa aqui comigo que está trazendo Cristo Jesus e o de Deus, então é hora de cumprir. Tema de amehinta aqui como que de Cristo Jesus tá, não tem nada outro de haver como fé. Mas se você não tem fé em Cristo Jesus, se você não tem confiança em Cristo Jesus, então você não pode chegar a ser que e bichele no que você, mas você tem dúvida. Bartimeo não há dúvida. E ora Jesus apuntou que como que para me asipavo, Bartimeo a contestar com fé, Maestro, lagami mira a trove. E mesora é ciego, Bartimeo a mira a trove. Outro caso de Lucas 5 nos lesa de homem leproso. Viaje Jesus a visitar uma cidade e nada tinha homem com curva toda lepra. E ora ela mira Jesus, ela tira sua curva bau e ela roga a Jesus, Senhor, se você por sanar. Se você por sanar. E Jesus hará me jicune e bisa, me que seja sanar. E me sobre lepra kita. Nós também é homem lá na Bethesda, com a cinta espera, que tu, mas nunca não a pronunciar o que é que na Cristo Jesus. Tem hora Jesus, o tava da saca aqui que vamos aqui mistério, aí chega cerca de e Jesus mesmo apontou, porque vira bom. Com outra palavra, Jesus está dizendo que como que papie e trazer cerca de mim para me pôr ajudar. Aí me hinta me que para eu compreender que o Bíblia Deus acaba aqui com nós mesmos, mas Deus quer para nós sacar fora de nós mesmos boca com fé, mas só ora que nós sacar fora de nós mesmos boca e crescer, se quer dizer nós sabemos que nós temos fé, que nós temos confiança, que nós temos convicção, que é o qual nós está crescendo no modo cumprir. A mim me hinta Kiko Aboque. Kiko Aboque de Cristo Jesus. Eta para e for, eta bate na porta de meu coração,
para vos abrir, para vos laguer 30, para ter uma cena junto cubo e para vos dizer lo qual vos quer. Para vos dizer que vos quer transformação. Para vos dizer que vos quer perdão. Para vos dizer que vos quer sua misericórdia. Para vos dizer que vos quer começar de novo. Para vos dizer que vos está malo e vos mister de sua sanação. Para vos dizer que está quebrar e vos mister para restaurar. Essa acaba. Pero botin de papel, crescer cerca de com fé. Assim é porta abre e Deus o Espírito para começar a dentro e começar a trás. Aí me ainda, se você não conhece Cristo Jesus ainda, houve tempo para pedir para vir de vida, para todas as circunstâncias de vida para perder. Aí me ainda para poder perseguir. Aí me ainda para pedir para prometer para vir de vida. Aí me ainda para ter a oportunidade para dizer o que você quer dizer. Aí me hinta para dizer, Senhor, essa aqui está meu problema, Senhor, essa aqui está minha dificuldade, Senhor, essa aqui está minha necessidade, e me tem fé, me tem confiança, me tem convicção a você, como vai obra de minha vida. Você me está trazendo com confiança, em lo qual me tem mistério. Aí me hinta se a outra é pessoa que começar com Cristo Jesus de avô para diante, está invitado para junto comigo uma oração de convertimento. E quis repetir minha palavra. Senhor, me está bem diante de vosso trono. Me está reconhecer que me ha falhado. Pero me está arrepentir. Me tem duele de meu acto de minha maneira de pensar, de minha maneira de viver. Perdonar-me. Vim de minha vida. Cria de mim coração novo. Assim uma criação novo. Restaurar-me. Escrevi meu nome no e-book de vida. Se a minha Bíblia segundo o mandamento e de agora para diante, me que siga a avô, meu Senhor e Salvador. Amém e amém. E se a me hinta, por essa oração aqui junto comigo, me te invitado para tomar contato conosco. Para nós poder dar mais informação, para nós poder guiar também de caminho novo que Deus acaba de abrir. Danke de escutar meu e-mail, estava honor e prazer de poder servir a também. Senhor bendicionado casa ricamente e ter outra oportunidade. Gloria a Dios. Más música. Que você pensa de Cristo? Que você
pensa di Cristo? Romana, que pensa di Cristo? Que pensa di Cristo? No bimbi come Dios está morto, ma patria come maita. No bimbi que no está vivo. Ela abre mi huevona, sacame por oscuridad. Que pensa di Cristo? Que pensa di Cristo? Romana, que pensa di Cristo? Que pensa di Cristo? No pensame come Dios está morto, ma patria come maita. No pensame que no está vivo. Ela abre mi huevona, sacame por oscuridad. Gloria a Dios. No vengas a mí, Dios está muerto. No tú sabes, tu Señor está aquí. Está bon, no está sin su presencia. Abre corazón, aceptanos, Señor. Dios está vivo y poderoso. No vengas a mí, mi Dios está muerto. No tú sabes, tu Señor está aquí. Está bon, no está sin su presencia. Abre corazón, aceptanos, Señor. Dios está vivo y poderoso. Y esa ahí estaba te bonita canción, Hombre de Galilea, sí. Danke también a nos brother Mayron, tremendo mensaje, Mayron, sí. Dios bendicionado casa, bendición para Shani. Bendiciones que mandan a mi especialmente para Gabriela, Jimeno y Giselle. Un feliz Jawebs para vos también, sí. Carga que cos ng bong, sí. Entonces un bonita canción especialmente para vos. Koki de biro di man, sí. Bendición da menos que hermano para Romanda Molina. Makumrele ko a ser takay na bonairong, sí. Riba dak, tanchi norma, padensi nada. Que dak no talek, weta kla. Así no me está. Dios bendicionar tante Norma y también Francia Peter, sí. Dios bendicionar ricamente, sí. También lang, sí. Un bendición también nos que hermano nambe pa mi rumang stima Mau Jansen. Dios bendicionar Mau, mitad busca contacto com mas gerato, sí. Me que tende di mes contar, sí. Mi saco botabong. Dios ta cubo. E Dios ti mabo. Especialmente para botar bem bonita canção aqui. Vamos escutar aqui. Ata não sabe nenhum toé para agradecer. Mas a música. Adoração e gratitude. Passou não está contente para o qual não cubasi. Para apoiar o Senhor, no Salvador. Nos qual acepta Jesus como no Salvador. Chan chiquito, o bem e ende grande. Tengo un acuerdo a reunir de tu presencia. Nos juntamos pueblo, carmen a tu oportunidad. Te agradecimos para tu eternidad. Y te cantamos alabanza de tu generación.
sana nos. Abote sun kwa formanos. Abote sun kunos tastima. Dios altísimo, Dios de paz, y alfa y omega, Dios eterno, nos bandera, salípanos, Adonai, Dios soberano, Gibor, nos Dios fuerte, Yahweh Rafa, Dios sanador, turcos panos, turcos panos. Nos forti, nos abogado fiel, y alfa y omega, Dios eterno, nos bandera, salípanos, Sitenu, Dios de justicia, Yahweh Shama, omnipresente, Elohim, Dios creador, turcos panos, turcos panos. Essa aqui tá o programa começava o dia com o Senhor. De Jaluna para Javierne, de Jesunor para Unor, aqui na Rádio Aroma Natural. Sintonizanos assim na recebi boa bendição para meio de cantica ng Cristiang mensaje, oração, saludos, felicitação e hope mas. Bo dia carga com bendição tá começar aqui na Rádio Aroma Natural. Por prueba mi vida presentar, situacionan por mucha mi tambalear, ta manera mi mira luz más día y mi no sobra fuerza más, no mi no entregar. Power Talk by Yos. Un programa cargado con información y tópico interesante. Por intercambiar vía multimedia manera Instagram, YouTube, Facebook y WhatsApp. Lógicamente por llamarnos también a teléfono 06 20 89 83 18. Sintonizanos tour ya webs anoche de Shetor pa Nuevo na Radio Aroma Natural via basilachel.com. Radio Nandi Corsao / Radio Aroma Natural. Más información, síguenos via Power Talk by Yos. Sí. Essa aqui tem programa que você vai começar a ver noite, você vai entender, sim. Meeting ko vai que tópico, sim. Mi é tópico, pero meeting ko vai speak, sim. Tinko vai speak aqui, pasoma é tópico. Mi tabay busque me interesse pa boss na tópico já noite, também tá interessante de Power Talk by Yos, Mas kos nang kunos ni bendición também pa Shock Fesser, bendición também pa tour sobra, kung tayo sintonia agora aqui é reunião over the avant clock, den Tweede Kamer começar, kung passa lei de emergência, mas pa invitar kuta para avant clock. Itong reunião é interessante, me dá falta de cerca, pero me talaga família nang atender ko niyan, me atender ko bus na paso. Justo na primeiro lugar. Esta vai soro pa avant clock. Nós ta sige adorai, glorifique, alabe, ture enay, si. Siguro nos timas de bonita canción. Jacques Fesser conta bendición. Si. Se katan chinorma na awat kay ribadak, si. Enta kay den kura. Ribadak, si. Bendición dame pa Eric Batang Tamila Palisa pa iyo pa Ebe pa Kwentan. Itame pa nos Oma Mercedes
Carmelita, Chechi, Oma, Mamay, Turisnay. Sí. Soliana Geboren Silveri, bendición pa bos nang. Love you. Love you all. Bendición namin nos karman pa nos brother Setni, sí. Bendición Setni, just bendición namin. Sí. Bubuto makontakto ko mi Setni, mi mesteti mo. Bang? Bendición namin nos karman pa mi mirumang di crianza, estima Charlotte Quirindongo. Bendición pa bukasi pa mi, bendición tampe. Nos karman pa Miguelito Kunay Pedro. Bendición tampe nos karman pa Angelica Pedro, bendición naman sa karaman pa mi prinsesa mas chiquito mi rumang si Irene Pedro. Mi prinsesa mas chiquito, biti ko subiri mas tulang to wana laira pa mi papapi ko Irene. Biti miedo pa mi bisang korobe pa so. Eta. Bendición, mistimo boss ng tour, bendición tamay pa Mama Midis. Gani mira Mama Midis ko tang fechi na ki kuminda ng tour pa mi sin. Bendición tamay pa tanto Suseta Silva to Tanchi Daisy, Akore Nostras. Ato mita zwaya si Drake anto Tante Daisy to sa amis. Unta na, sinimis na bong. Love you Tante Daisy, pa sa tour mi tiya kasyon, kibas ko chisaki. Esa kita message, den boss di Geraldo Soliana. Mas música. Quizás voy a pensar, estamos todos sin problema, quizás voy a pensar, estamos todos sin dolor, quizás voy a pensar, estamos todos en tristeza, quizás voy a pensar, vamos todos solución. Vida no está fácil, pero no se desespera. Si vos curvas, si lo vas a triunfar. No te fue vivida, tú no turta pasado. Si vos perseveras, tú lo vas a triunfar. Well, quer bisabo, abri pa Jesus. Esta batina es porta digo corazón. No hizo la pones, ni entrega en lucha. Viste a Jesús, pa' sobra eso tiene solución.
Ese está Jesucristo te solución, sí. Beza ko yan ko parewa kilan. Sige, nagkaroon naman de saludo ng bendición tambe patante at slimer. Chena! Bendición pa kasi kontak ko usha, sí. Meeting gana dito ni kontak ko usha, sí. Just bendición as kasi kontak ko. Lamir kita ko rin number kasi. Bita lubi den number ko ya may prince, lamira grande dame, sí. Sí. Ate Mita kara number ma, mita lubi dalia. Bendición, mi kerman ng bendición dame pa mi brother Ivan Felida. Bendición Ivan, feliz Jaweb senang. Abito Jaweb 18 de Februari 2021 nos kerman ng bendición pa kasi mi completo. Sí. Doon na Ivan bote awa ba mi, sí. Bendición naman nos kerman pa familia Dovale. Bendición pa Pastor Dovale. Bendición tambe pa tante Shudeska Dovale. O bendición tambe nos kerman pa Shudrik. Anto yera me mi princesa Shudreli. Mi tati un siglo si mire. Si, ba mire? Anto yera mi di danke Diyos kung mabing kung proposisyon que la disidi di bing bisitano si. Anto ito tingani kera pero mi di kene bay kali ye ba so. Mga tawardabo. Mane antes taba un fiesta sinekento e DJ tabisa de microphone bonduro. Cedric, bo mama tawardabo na porta. Macha like this. Hey, Diyos bendicionamos na bendición mi karaman na namin ko especialmente pa mi Wendling. Awar ki Wendling tabay sita iglesia na Amsterdam Nord. Nata pa sa kumbra Chines na Amsterdam. Misa sa teo batata kay perde. Awar ki na kumra sa teo batata mas na poko. La cambia e repertoria. Che musica cucinava Bobole Bishi Wendling? Sì, tio che mi rabo. Mettete come un tanara, metti un trapi, metti su un pari step by alto, mi può para mostra de riba. Bendición a mi Pastor Maria con tanto sharing la mira que nos manda también bendición con especialmente también Pasara Betancourt y mi justima Helena, sí, mi princesa Helena también bendición. Bendición también mi hermana para Rose Celestine. Bendición Rose. Sí, no, cabritos to ba, Chá Domingo, sí. Bendición namin pa nos Marlene Keller, kasi familia. Y también pa Tanche Etling La Cruz, pa Bosoture. Nos tiene canción que vamos a escuchar aquí. Más música. Oh sí, Señor. Señor mi Dios, mi alma te alaba, tu creación te ensalza amor, estrella luna y el solo turtabo bra grande mi Señor y mi que E siya naman ya ordu di mimatiki. E di come Cedric, tendremo cosa aquí. Vou para mandar un saludo top de música. Sí. Vou para mandar un saludo especial para Rosemary, sí. Para Mama Lee. Ay, na show. Bendición Mama Lee, moro bom dia. Bendición coração. Me tem hope gana de ser conhecido personalmente. Sí. É hecho simple, para misata quem educar Myron Martina. Um homem exemplar. Mamali,
Diyos sa bendicionado kung tremendo barong. Danki, paso ki miting egoísta si, miting beneficio di je, mamali. Mistima egaya ki umundo si. Egaya ki Diyos sa ponede mi caminda. Imita agradecido pe, si. Aham. Lami mira ki. Eke gospel, bise manda ng pami, kisas minotinang. Mita bay busca mita manda ng pamamali, okay? Si? Pero sa kita specialmente pamamali, ita meri bedushi di ki pascuchela ki. Esta suna bono. Esa kita kumisabo dia nobo ko senyor. Mas música. Señor mi Dios, mi alma te alaba vos, tu creación te ensalza tu amor, estrella
momento mais difícil que nós estamos passando dentro. Me dê uma boa danke. Para tudo o que botaste para nós. Láganos van a la vez. Pasamos sin Mr. DJ. Láganos van a la vez. Pasamos sin Mr. DJ. El amor no hay cruz. Padremos na mundo luz. El amor no hay cruz. Padremos na mundo luz. Tiene mi mamba a la vez. Tiene su mamba a la vez. Tiene mi mamba a la vez. Pasamos sin Mr. DJ. Oh sí, Señor. A la paz, Señor. Abrigo corazón. Sí, Señor. Grande botar. Hey, sigur, grandi botalas. Vamos aqui, sim. Já acabamos em 9 minutos. Promeco 1 de estúdio de Rádio Aroma Natural. Si Harlan também tem. Opa, so Harlan também tem. We me yinta. Ito bezig na train pa take over aqui. Si opa, so data sumi. Harlan tá na beurt. Oh, não, papa. Opa. Si nos queremos mandar um saludo, bendição que vai especialmente também para Latifa Felix. Bendição para casa e família completa, feliz Jawebs. E dame las weer que nos queremos mandar um saludo também que vai especialmente também para Etzeling Lin, casa e família na Ruba, bendição. Para você tour, si, lekker, no? Leuk, opa, si. Nos queremos mandar um saludo que vai especialmente para Sofia Trinidad, casa e família, bendição. Especialmente para Teres. Teres está contente para seu futebol com o Ana Boneiro. Vai era com Talleres e Juventus com ATC, Atlético Terracora. Vai com nang? Si. On fire? E fire worden gedoofd of e fire worden alimentar? Si. Bendición también nos queremos para Giselle Purrié, casi familia amor, buen día. Bendición también nos queremos también. ¿Cómo se llama? Sí, para bien. Bendición para Vianney Mercera. Dios bendición a Brigitte Comunicatie familia también para Brigida Cerberi. Dios bendición a Brigida Enskadei. Sí, las virgen que más por aquí nos dabei man bendición también que dabei especialmente también para tante Sharin Piqueri. Bendición también nos queremos para Pamcha, para Javier, para Princesa den Casco tapon smile di ore por ore riba cara di Tanchi Sharin. Si Tanchi Sharin di una na leche más. Sí. Esta lata hora que quiere. Bon charge. Abuti nadi reclamar. Tawai balanta. Malah tanto Sharin po sa. Unti news na want to drumilanta lata si tako. Sino sabay pelat. Bendición pa Tanchimina e também pa charge. Misti mawo sa tour. Bendición namin nos queremos que dabei especialmente pa Pastor van de Woude e Tanchi Singrid kasi. Mama na ko kay come pa Tanchi Singrid ka ba. At tumidi lang mima nung canción especialmente pa vos. Escuche. Ito ba também pa mi brother Cayus Sicilia. Cayus, tu me contacto con mi dibo. Especialmente pa botame sa aquí. Más música. Canta grandeza del Señor, tu ritmo, tu júbilo. París, a la paz, Señor. Este capitán y ejército, gusta guía, pueblo la bendición. Sufriremos
Ay, siguro na, Senyor, tu gloria, nos timas, nos tabay ko punto final, last to, si, pura-pura, sinigis. Ben karabay man, si man na benisyon pa mi brother Charlie Felidad, just benisyon na kasi familia, Rica men na benisyon naman naskaraman na pa Marcio Purrier, kasi familia benisyon tambay pa Ber, Nadad Damasco, kasi familia Tena Sandam, si, benisyon Bernadad, si, mitingani ko may bolo, si, tingani ko ta si Anya, we, no? Mitigani ko may bol. Bendición na may karaman ko naman especialmente pa Tio Angelo Naika, Tanchi Naika, Santiago na Almera, Snewa Bay, Esa Bay, pone barbecue. Mitabing kami hindi. Si, mandami address, so mintiye safe. Si, bendición na may karaman ko naman especialmente pa Etzeling Marchena, kasi familia completo. Bendición para Isaac y Maria. Si, la familia completo. Si, bendición, sí, bendición na may karman na pa mi brother Charles Tomas Mamakis, que sobranang, specialmente pa bo sa kansyon que mita Isabela Baya que sí, mita ya mayo me sora, yo, que mayan ko Dios su poder, cuida curpa, Antomeldo otro para nos escucha, para nos saco, aquí na nos está alabay nombre, mituro nombre Cristo Jesus. Tushi dia, masa da noche, nemeso emisora aqui de Chetor, Panuebor. Nós também talk, sim, power talk with Yos. Ayo! Si você está buscando alegria, de Jesucristo, dinheiro.